Ильясу Имабаевичу Бадриддинову. Хайырлы көн, кадерле милләттәшләр, кардәшләр һәм хөрмәтле кунаклар. Һеҙҙе Курган өлкәһе Башҡорттарының Ҡоролтайының башҡара комитет исеменән Һабантуй менән ҡотлайым. Барығыҙға ла һаулыҡ, оҙон ғүмер, ғаилә бәхете, донъяның имен-аман булыуын теләйем. Рухығыҙ ныҡ булһын, өҫтәлдәрегеҙ түңәрәк булһын, байрамдарығыҙ мүбәрәк булһын. Уважаемые жители Шумихинского района, уважаемый Владимир Викторович, я не буду зачитывать приветственный адрес, я его вручу, но от имени исполкома Курултай-Башкир Курганской области и от себя лично примите самые искренние поздравления с праздником Сабантуй. Он действительно является народным. И сегодня мы видим, сколько жителей нашей области, сколько национальностей присутствует на данном празднике. И разрешите пожелать всем здоровья,